o ko inga wa nga ile le ai le mafu tu lowa o fengi me la no le la ele sanga sui ka var HRPP ana also mai vua ia fa ngamu HRPP fu le ua o fesiti ai se ana le fili ai le ua ya no tuto tas o ia no le HRPP o fesiti anga e ia mafu anga le ua wa le ua e fu si tui tama ta ile sa tinale sa tau va ai le ia se mea la also mai ai fuanga ia whaangamu HRPP fuatanga tai le o namu HRPP ole mana ia i o le vaenga le loa ia tunga au mai lunga e le tustusinga le fionga le lipule o le tatou company le fionga le ngaftas e whamono o le tāua ia ona ua ese wasala ese le mea ua o ia i le angai al ko inga ua leo mai e a mai ni mau a noa se ia ngai e le malo. A o le ngai le u fai kai mini ngai le ia taua. O le ngai e o e ave le kura fongo. Tu sana paua le mea le u fai nei le to ina le teimi le nei. Na o le kuso bole o koe kea pe yengi anga mea manga ngai e fai. E a ngai e fai nga malo. He does not care anymore any opposition. Paua le mea le o ngofo fai nga o ia matula fono. Nga o ia marekangi, nga o kangi le ute vatununga le tustusinga le ale. Ma a tonua ia a mai so fina nga. Nga paule me fonge siaka ia esa oi. A kako kirkiro ngai le vale o le luafe luakasi i le kaimiringai. Sa wale le tapipi laro kai nga kulepa fasu fiku sui pa o mai pa o survan se furvan o surfa sulua e le ai asin kai vere fa pe wa maule le pe anu le nga ko sa lalo nga sa wa lalo fa fiku survan surfa no fulong a le fanga le lufu lima le lufu lima ko se fa fiku lufu lima survan surfa sulua e sa wa nga lalo fa so longa le lunga ale foi mai kaupo o ele fiku ia pai election ole oki lava ia le fonga le chapipi ia ke ola ia mai maulanga langa ia fonga luenga male mar kai misanga kai ele kuma ia sa moa pe ola ma kwa faleanga inga lava langa luenga ele i fonga ko inga results le ia mo mai langa kai ngar kai mingi wa le ila ma se si foi le o le sanga fufuanga foi le mole traininga po se vako se fakokoanga i se sikangaka lai kiki e train mole kai inga le paki molu manga e ke ola ia pe o le leadership ia male matonga ke male langa fai ola kai inga le e fa le kong wa kawa nga o kula me se ya ke le po se kong kula mai msalonga e o foi a fonko ele ke kaya fai ngong fai le nga lo nga la wa ya ke kai mi akole ngai ngai msalonga fu fa muinga a famu nga sa kulila la waya o le fesili numero tasi la vale na le o tu la il te mine o fe o yai sui ka va le tapipi o ko yai se o yai ni fo kulo o yai ni manatu o to e falia e yai se mo fainga faisanga kala ko inga o le a e lo ma fo polo manatu le bo yai le ile va au malale o kupure HRPP. Awala nga ele i ole nia ka ko e makailinga le aki epiko po. Ele i ole nia e makailinga le lalo langi nga makua ka u ingo mai makailinga. Ala e sao fai a kuai kule epa. Le kala kule epa nga fai le aki epiko po. Ele ai masesi e anga va. O le fesili le na le fesili te leilo ma fofo mai e a vaku fo le fesili ringi. Ia o kou ia i ku malo ie le ia i kou sui le HRPP e ko ke le fesili la asanga fai i fea la asanga mangoko a ka kia le HRPP e fango e au mua ma se lavia o le fesili nga wa uma paroka kele mua le atoa uma le paroka kele longa lua fa o popo ai mapai elections ele ai se aru i rumanga o le aru solo muri le mele kupu. Ale na e mai nei fai numero.
Kusa pa wale or ko inga kanga kamala nga fainga por kiki nga onga fasa nga iluma. Ai sa vali solo mudi. E sa vali solo mudi kusa le ai se result to bawa. Pa wale mele le ko faia ku pe mo pisa ku ai. Ko e a fa masingo e fa mo e kula e pa so so ngi mai yang me e fa. Le ala fo ile wo le vanga ka wo fa ngi fo nga ngi fo ke lo ngi fa masingo. Uro. Awa ko pa wanga ka nga kai le la ngo ko fa. Wa vai ta to wo ai tanga ta tau wa. Le ya tau ma nai. Wo o ngai ka ngaka. Wa mama. E wo fa ya ku sa wa. O le mea ngā le uwhiu wa Yesu e ni sui kau vai o le HRPP wa le la vai kaka mā. Wa mamā le mā siasi. Le anga fo inga e ofu lang moanga mai a. E po e mai moro waka o oe ngā le imakua i oi. E le whapeta te whai atu o le ase situ. Wa mamā o le wa whai a inga kusa e le i ori pāroka. E ngā o ngā umanga po e mai oro waka ke HRPP pa wale mele la kaurangi o le whai a inga. Ai ole ano no fo ya lo au. Ola fasiri le I'd love to mention their name. Ole ai mo fo ya inga mai fa ro ya inga ai le se kula se ila vea inga ko inga pa ki fa pema. O ko yo whatever. Lo au. O ois. Victor kama pua Victor. Lupe makasila. O ene lupe makasila. Ale si siamo pini o kau faaleanga le fainga maro e ke o so ke kau faaleanga ma e fia faku ala nga ile fionga le pale bia ai le faali la lo fifeke ke aru e kau faku lunga le HRPP pro pu sa ole va e toto ifo ko ke faki nga kalinga ko ko le pale menge mo ko mangaku ai le se yo ifo fai mo lo ko i fale ua mama yo mama i kaloa. E fa fi fea la al fisili la la fa ya ku ngai. Pro fisili ku sa wa le ata wa mar fa fonga mele tu. E fa fi fea la ko mai ko ke o mai fia kai sa mo. Ai le ma fa ko fa ya ku le e pa ya se ya mar ngo fo kai. E fa fi fea nga ko manga nga o e fa ko inga o ko we la ku. Ai o ya ku le e pa le ma fa ko ka kara sa o ko. Uro. O fea ko fia ka kara sa o le fa. Ma ngā rau fisiri lei atou. Mai. O whea ko walanga le lako ki o mai ngei. O si upuaya ya li mongi ia, o li mongi ia, o le mole remote control le aku le epa. Usa o le asu ia. E le o ko ia so ngā ola mole i kumalo. Ngā paualo ngā ola la iei e ola mo kui le epa. Paua ngā. A loko aku le epa e o mile wa uma wa ka pe le remote e ka pe a foi. So o le ala ngai le fia fei fu asa ka kala i le ko inga fai puri. E le ai walanga i le leadership ia ale HRPP. Kasi le ka ngaka ngā o ngā wha maa vai aku le epa po le ale langi le ko inga. Ke roe fasi mua uma e sui o le HRPP kuri e se. Ia. E fasi mua ke roe ngai fasi ai roe sui o le HRPP. Ma kuri e se ai makiki e ifafo ma le HRPP. A o lea o ke fesili atu. O ke fisiri sa o a i ka kaia lea e fia ke kele ko kongo le HRPP. E whawhewhianga ko o mai ko ke fia ka ia lea ko huu. E le mawhainga ko fixinga ko paki. Te wa ainga o ko i lalo popo waka wa lea wha ke mo kalasi. I'm saying this from a pure heart. Wa makua ka wa lea le o langa wha ke mo kalasi i ko mea i whai. O lea le winga o la whamitanga. Le anga so se vai nga fa au fai I so se ku so le e kasi ro lau feio lu au failure I ku la ngolo leadership out oi e vote out oi wa pe ke fa ma vai fosi oi ke fa ma vai ya wangi ko nga mea la ko ngofo ma ko li ai la va ai fa ya ka fili sa ngo ku le pa nga o ko la no mele mo la fa so na li eto Ale, sa ole ya o ngau ka inga foi lele walango ka ko malava e ka ko lele mai e ka ke mga mia se ko angai lele fo e le ko ngai ko ngai le ka ke vai ke mingi pe o si le ko le ngai e o si le ngai le ka ke ngai ko e fa fo lo le ngai la ngai le malo sa mo a mga mia se ko ngai mo se ko malo si mo se ku em fai onga anga ile malo inga fa ma venga foi la ba ile media la ko ia ma ki kiro le media
i langa vaa i la ko lo faia le kalonga mai ka koku ia ai fo nge fango fo le ba ia ku e le o le leile e le o le leile ka ko kuangai o le makua i kuangai ka faleanga lava i kuangai babai masei i kuangai e langa me leanga me valea ia ai awa kia ila ko ngalunga ka ngafai le fongo ren kia ngai e makua le ia se mea le leia pe ngā kasia singa mea foi wangaia o papo ma fonge ma kulepa singa kai popu anga le kulepa ai le kero kaimi o le makua fa le kongua le foi nganga uma le fongo ko me foi ko e lau mo le anga a rasa mo le bango nga fesiri ko kong nga kasia fesiri kali me ikua le aise follow up le aise fingau le aise kakao aku i mea mai fingau mai lunga isi media ia ai o vainga nga asiaka e kauke mga amia se ku angai le leima se karusia ia alu ku mai se si papaki e malo se ku le chapipi pe a fai le lenko e fai le chapipi wa le ai mani mea a no ai mafaina toi angaia le ataua ma anai ina ua uva ia tu ua pe wa tau ngu ma fa se ki ai ka ko fa pe mai puia pe ia wa fia wa kausil file mu te loi o le ai ngi mea a ngoa ko ia ngai le ai mani mea mana tu mai na paua mea lai tu tonu i tangata dei ko ia o kau fa leanga a le mea leanga e le mafai fai ko ngor pare benge wa kuri fa fo fikara o tato mo mai la tu sa ua le ai mangi mea pe ia fisi di fo ile le kala fo ile a ruka ya nga o le ko ia masim o le ko isi ka mai ki kilo mangafa ko so le mea na o le to ia mani manatu a noa la langa pe wa nga fa ro ai o ngofo pe o le ro tau tata wa foi wa fa ku muinga o la ko ngaka i le kau fa leanga ai mana tua mai le a tau mana fa fonga sa moa e le karia le fonga fekalai ni kau fa leanga ia ele karia inga nga paua mangaku la ua matua fa tu muina ile ya limongi ma makula e pa ma fongo koi wa pe ko wale wa nga o fa ku muina ile nga ngor ki a polo ka fa leanga paua nga however ele mafainga fai ai ko ngor mau ka wai ele ikasi ru aku ai ko se fon fekalai fa sa ele fika wila mea so ole halala na e no fo ai mangu pe ngu sa ka ri ko ngor mau ai nga out mai loa o mai lo fa pursa la mai lunga o la to media ona fo la o la wa like la ye la ku sa o ko ngalia a o se o pua ia sa mo ai ni me anoa mo le ko yese mea na o me le anga vai foi la tato foi ngole anga ile wo ia vai wo ai me le ia ia wo ave famasimo fai le keiso ko lupe ai fai kala isa milioka ai o ai ave la ko vai ngai ko fai le paro ka fe sola i kulo le fionga le bingiska o famasigoga ai o so iurungia ia avere kangi ai le paro ka waka ko vai ka ko le oh my god boy la le make sense o le to fai atu le nga ku lo war famasigoga mamaru e le ta ai fu isi famasigo o lo la to fai al famau ai o te fai atu le atawa o lea ua toe whaonga e tuila e pamana i TRPP nisi o whamasino. E fisoasoangi la ngā ngai, o kamaro. O le koe a ngai ko kongor pare menge wā ngai me whamasino. O tau sila la sa moa i le koe ngā me. O se kai lea kau ke manga ngau. O se kai lea kau ke koe manga ngau ai. O le whaalu kupe e manga o ngā le ua e a kangi. O ka kua maka ngā lea koe ngā kanga whapea. Toro wa. Malo sata malaya tawa ia se ba ko so ia fakova ale makau pu fakalango nge fiafi mai mau penga fa pe o mai le fa ko inga ile ma fo lo ia ile le songa le to le pasa ile e so soangi le malo because you know ele se manga ko me lo manga ku fa ali nge fiafi e mo mira ma rosa opposition le lei au koe ma fo nge le ile lei pa sata male ata wa me le iwa sfulu nge le iwa
Iwa kausanga nga back to back ele national. But nga sa ili lava lepa policies. O policies la nga nga mafu ko maro lepa le iwa. Ia ole palemenga umakungi. O ngofo mai kau ma fa longo I fasili. To pe kasi pe ruo pe kolongi fai pole manga ia ko fasili, but the rest empty. There was no caliber behind the questions. Le winga na le atawa ma nai. A foi le ala tonu na le tu fai atuai. Wale o ko yai se mea. It's just an empty vessel. Wale wa run out le ko mai ko ale fu mai unga na fai nga parota. Wale o to e tali tonu wina nisi. E o fo I le vai maunga koru le la fai ngei male a. Ia wale la va fa esi sui esi kama fo I le lenga randa nei le itapipi lenga fai inga. Wale la va maka nga walanga e malo mai le e malo mai lo makia a lau timu ia yana fa tau nga balota. Ila na corrupt mana fa tau nga balota. Tu lua mai le fast. Ai ko ele pesiri ai ele ku ko kasi pola ele menga ye. So I don't like if you come ese si la no le fa mal. Only because o le leader o le kai o kanga kaia le o matua le anga ma o te as any child fako afa nga wanga nga fie o la mai mo predicting e le ko e ku se suyo se HRPP e o faya e le to tu vai tanga tai si le o ka mo e ku ko kasi ai amanguia o e lango fa le fai nga malo e si dia kurunga ale ma fai nga e ka wa viene fu all fast ilano le I ku ko kasi ala lango malo pa ku vatu ia fa tu tuanga e tolo pulo ia le leua se ia fe fala o kala mangu ke le fa fe tai le taba wala nga atato ho nei le tulanga o tele o puma tala fa pe o tasi sa fa talua tasi le fionga ia tuia le atawa manai mai lai le fa ka o belen tato ngani ai au fuale le fa marosia tu la fono fa le no foi le fa ke ngai kangaka o pe ai o fai pa ro kala ngol fa ke mo kara si sa ora o fai pa ro o fe ala le tu mai yes lai ma ki ngoar ma ro kuia ai ko lo pulo o lai pasi ma le lima se fo pasi nge kangaka o li kumalo le foi ala lango si foi tama le fionga portofaya le mo so to me o la foi ele nei de kau kua le wai ko ngoro ngai kumalo ai me se foi lona fio anga mtu langa fa pena e yo bo makua sa wala fa unga langa fa ile le abo foi que aru le itapipi o que aru ku ko kasi awa anga aru ke fa le tonu tu ia ai manu ia tanga tala tu tu tas ase o po ai le itapipi because why le adawa ma nai there are no more real HRPP followers. It only Tuila Epa's followers. Pawanga kakara koi. O kanga ka followers sa o ama supporters al HRPP. La ua maroro. Wa maroro wa ngofo uma. Mamaka maka. Ai koe pawa kanga ka ye I. Doya o tangata ia ai. Ia koe a ore au kawas koi inga. Seta, do you think that they've given up, like the party itself? Because ele kasi ele lua, ele kolo fo ni fongo nga fai, or either they try to have, e kama fai sui ele kai inga. Do you feel like they're just giving up because ele se kali o makau pula? E koe fo I mai e kai. Ia tole. Anai, o le tali lea no maua mai tutonu o le whaafaritu I le HRPP na o maua mai tausanga le tenei le latou whanutanga mulia. Ke lofo I le manino I le whiunga ia tu ia. Na toi tau mawhai kasi a kua ko I ngā la kau mawhai roa. E mesi ala le lisi fōlea le ngā le sao aku kokomu. Wai to te le tu whai pule fōu. Le la vea toi ma tu ia ma la vea toi ma whaumui nā ma le si au vai. Na I matai o risio. E ko kele la ko na maua la tala fa mau tala fo ile le mau tutu.
na matua tapena loa le vaenga le sukasi a ka penga o le ko valu foi ale atu le to te le ko ongo ko na tapena vai loa nga fo le nga mai na ton fo mai na matua tapena loa o le a move la to we take over foi le ai fa mai wo te i le roa to ina roa to mare tu sur fa vai o le pipi ai la tu fo la tu e ka ai uma ya fala o so se es e u fa ya tu le ala to no ale na wo e se isi ka ngaka e ala ku ko ma lo stui o re koe ke winga o ku la fongo o paki e u kasi ya me uma e u kasi uma la fo nga fia mei sa mi deu kare singa fia mei esi e le ale ro o mer ko ke ai o ku nga e le me fainga mei esi e u mai ku le e pare wa e o kari nga na ele o kari mamangingo ku lava ele se tala fo o te ofa to fo se tala nei ono se tala le fie no they cannot and they can never change ku le pa le ala o fa ku ala o le pingor kana le male o le verification o fa ma o ngia o kana ele subia ku le pa markai ka they will never because our constitution la wa ya ile fa violate RPP e pule ku le pa nobody e sauli mongi orka kalea ole la piki ole alo perea ole poko ye sawe ke mai ka aro e mele ngaran ko inga e sau papai mai fa mai o sto e na matua e al mato fa alo